Hai, Brina Gaeltachta Carran seo, iontach cónaithe an seo an Amharclann Ghaoth Dobhair, agus tá me caitheamach cruthaitheacht pleistin na háite a hartan seo Dé Sathairn fa chunne Cruinniú na nóg. Be scéalaíocht, óránaíocht, scríneúradh, chruthaitheacht, a an rud siúl an státe sin le chéile, Dé Sathairn ó na huairtaréis héin go dtí ceirichlog. Agus an sin bhé me deanú tafad dar goid óránaíocht nua, be lá dóid a gin seo. Ar dús, éiste neis le éiste len. Tum brenda Daoine Glaoigh Dobhair ag chlóracht batún is a chuiriste ar imeachtaí harsel. And is tan sean sagí na lord we ready at Gaeltachta le gagu na ser. Ta ahem din a grúpaí brew or fain le shafoj is helpiness la le ramish is jiggy is jiggy go cringe to run in shot le rogging tour and chruthaitheacht shaky le shaw or kicky arjo an shaw enough neil ain about to sever